Maši žena od Svetinikolskото selo Erđelija se teško povredeni, otkako automobilotvo koji bile tije se sudril so vosna prugata vo blizina na Kadrifakovo. Vozagrižuvačka zdravstvena sostojba i su skrašenici nagradni od koši somneš za vnatrašno krvaranje, ženata itno je prenesena na Skopskite kliniki, dodeka mažo te zadržan vo Štipskata bolnici i kaj nego se konstatirani skrašenici na dvete noze. Kako se slučila nesrećata treba da utvrdi istragata, no povredeni od žitelna Erđelija bil profesionalen vozač i točno znajel kako se minuva pruga. Domaćin čuje, vнимателен vozač, ne je imao nikakav problem. Vozi onaka deca со kombinjano. Тука има stalno takvi nezaštiteno. Постојано има такви инциденти. Они од нива иделе, со бајле, кажуваше, продавница беше, и мало скршени ребра, нози, кичма и мало скршено жената. Supružnicite se poslednji, no ne i jedinstveni žrtvi na prugite vo ovoj del od regionot. Pova pruga voz minuva samo 2 pati vodenotno i so toliko redka frekvencija. Prugite vo ovoj del nadražavata se isključitelno saobraćajno opasni. Vakvata sostojba spored vozačite je rezultatna nemanjato na soodvetna signalizacija. Nema neko obezbedovanje i ne дават никакви сигнали кој мине воз. Место да се обезбеди и да има сигнализација да даде кој дојде возо на патот кој помине. Inaku pred nepolna godina vo Sudirna vosi autobuska i Lozovo beja povredeni na 30 lica.